Tērā pea ka kawea a Kelvin Alp, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau, ki te uepu rihi whare. He ai ki ngā rangahau a te karere, kāre anō a Alp kia utu i te rihi ki tōna whare mo te waru marama. Tata ki te whātekau maurua manotāra te nui o te taurewa e iri ana ki runga i tōna mahunga. Nō reira me whakawhiti atu tātou i nai nei ki tā mātou kaikawe kōrero kia Roihana Nuri, kei te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau e whanga mai ana. Tēnā koe Roihana. Kei roto au i te tari pōti matua o te tai tokerau mo tēnei rohe. Tētehi o ngā wāhi kei te tūwhera ki te hunga e hia ana ki te tuku moata i warātau pōti i mua o te rā horoi e tū mai nei. He oi ko tō tātou kaupapa nui i te rangi nei e pāna kia Kelvin Alp. I haere a Alp i tērā wiki ki te kōti, nō te mea kāore ia i tuku ki roto i te tau tohe tohe a te reo tātaki o Aotearoa. I te rangi nei, kua hoki anō te rama ki runga i aia, engari e hara i te mea mo te take pai. Ko ia tētihi o ngā taone hānea nea o te motu, tētihi o ngā papakainga o te hunga whai rawa o Aotearoa. Koinei te whare o Kelvin Alp no te pāti o LNZ, tētihi o ngā kaitono tokorima e whai ana i te tūru o te tai tokerau. We're pretty happy with the place. When we first came, it was a bit of a mess. We spent a significant amount of money to do it up and clean it up. Neke atu i te kotahi tau a Alp e rihi ana i tēnei whare. Kotahi mano e ruarau tāra te rihi i te wiki. Engari e mea te ana, ka aore anō ia kia utu i tana rihi mo te waru marama. No, actually, I'll tell you, I've really got nothing to hide. It's about 30, just over 30,000 behind. Engari e ai ki wā mātou rangahau, tata ki te whātekau mārua mano tāra ke te nui o te nama. I roto mātou i te whare i te rāwiki e kōrero tahi ana kia Alp. Te whare kei raro tōna taitara i te ingoa o Shihan Khan. Oh, the landlords and us have a very good relationship. They know the situation. We've kept them apprised all the way through. It's hard on them when they're going through financial difficulty as well. So we're working to resolve it, and we're doing that now. Ka tahi anō ka mututaku kōrero a waea kia Shihan Khan, ko tōna ingoa mōkai ko Jack. Nōna te whare kei roto a Kelvin Alp. Hei tāna, kāore i te pai te whanaungatanga, i Wainganui i aia me Alp, ko tana tino hia kia utu a Kelvin Alp i tana nama i nāia nei tonu. Hei tā Jack anō, ki te kore a Alp e utu i te nama i roto i te rua rā e haere ake nei, ka whakawāhea tēnei take e te tarai piunara rihi whare a te wiki e tū mai nei. Hei tā Kelvin Alp, ko tētehi raru kei Wainganui i aia me te tari tāke, te take kei te noho nama tonu ai ia mo tōna whare. He oi kei tāna anō, ka tau tērā take i tēnei wiki, ka utu ia i te haurua o te nama i mua o te praere o tēnei wiki.